Da li maska može naći praktičnu primjenu u savremenoj povrtarskoj proizvodnji? Da li se proizvođači mogu osloniti na ovaj ekološki proizvod u borbi protiv zemljišnih štetočina i puževa? Na ova i slična pitanja odgovore smo potražili u Trbušanima kraj Čačka kod poljoprivrednog proizvođača Danile Dače-Brkovića, koji se već duže godina bavi intenzivnom proizvodnjom povrća ove godine i u saradnji sa italijanskom firmom kao partnerom. Kakve rezultate smo dobili nakon 20-ak dana od sadnje, koja je bila 17. augusta, saznaćemo od našeg domaćina Dače. Gdje je maska pokazala izuzetne rezultate. Ovdje na polju iza mene vidite sadnice koje su u izuzetnoj kondiciji, izuzetno dobro izgledaju. Doza u koju smo masku primenili, to je negdje oko 1 kg po aru, što znači negdje oko 100 kg na hektar. I mislim da je to fantastične rezultate pokazalo. Evo iz ovoga se vidi koliko je razvijen, jako razvijen koren poslije nekih samo 20 dana od sadnje, znači što nije slučaj u drugom delu parcele gdje nije primjenjivana maska. I izuzetno deluje i na korenu sistemu. Znači sigurno da ima razlike u odnosu na ove zemljišne insekticide. U toku ovih 20 dana, zaista što je bio ogroman problem za nas prošle godine, napad puževa, posebno s ove strane od ulice, gdje su iz trave puno dolazili, u ovom trenutku puževa nema. Da li će to i dalje tako biti, mi ćemo napraviti još jedan izveštaj za nekih mjesečak dana. Evo ovdje možemo zaista vidjeti da nikakvih bušotina od puževa nema, što kažem da prošle godine na kineskom kupusu je bilo izuzetno izbušenih biljaka i imali smo mnogo problema da se rešimo tog ozbiljnog, da kažem, problema što se tiče puževa. Ogled ćemo završiti u vreme berbe salate koja se planira za 20-ak dana. Nakon današnjeg dana sigurni smo da će maska naći primjenu i kod drugih proizvođača povrća.